Montiramo ovaj samostojeći stalak marke Manhattan, ovako to izgleda kad je gotovo, a na samom početku kreće se od ovog središnjeg dijela na kojem stoji plastike, podignemo ih uvis i onda nataknemo noge. Dvije kraće idu otraga, a dvije duže naprijed u odnosu na lice televizora. To ovako izgleda na slici kad je gotovo. Ovdje se stavu oni crni šarafi, odozgo imbus doli metalna rigeta sa dvije rupe i tek onda matica, to izgleda ovako na slici. Zatim uvidamo noge i ostavimo pola centimetra razmaka, stegnemo u gornju maticu da ne šeće, a na prednju stranu isto stavimo noge, ali ove sa kočnicom, tako da je lagan pristup njima zablokirati kad nešto ne želimo više micati. Zatim stavimo ove teleskopske noge u njihov utor i odozdol stavimo šajbu i maticu, zašarafimo i nakon toga ih izvlačimo gore. Trebalo bi ovaj metalni dio da izađe kroz onu rupicu, međutim gazdi je trebala neka druga visina pa smo ovako improvizirali, nije baš po PS-u, ali služi svrsi. Sad na red dolazi ovaj nosač na koji ćemo staviti kasnije televiziju. Pa pogledajmo kako to izgleda kad je montirano, a objasnit ću poslije gdje šta ide. Idemo na ovu policu prije toga. Polegnemo je na pod, stavimo ove noge na nju tako da ih stavimo utore i povučemo u stranu i onda na noge. Dodatno je osiguramo ovim plastičnim čepovima koji ulazu na noge i stisnu njen rub, tako ako neko ih pritisne da ne privagne doli ili gori. Samo ih nataknemo, prisnemo doli i to je to. Eto ga, sad smo sigurni. Ovaj nosač centriramo da bude točno u sredini, provučemo šarafe, kroz njega istegnemo, a ovaj od televizije kad polegnemo televizor na kauč, onda ga stegnemo, s tim ako su dugi šarafi stavimo ove plastične distancere, tako da možemo zavidati da ne probije dolu elektroniku. I ekran. Ovako to izgleda, oni su između televizora i nosača, čvrsto drže. I nakon toga nosač vješamo na ovaj zub tu, a od ozdola s ovim ovdje šarafom stegnemo tako da mu ne da spasti. Ovaj ovdje kotačić služi za podešavanje nagiba televizora, odvijemo ga i stegnemo kad ga podesimo kako nam odgovara, tako je na jednoj i na drugoj strani. Montaža je gotova, to je stabilno, izgleda jako lijepo. Ispada da smo priskočili jedan dio, međutim nismo. Montirali smo i ovu policu koja bi trebala doći poviše ekrana televizora. Bitno je staviti ova dva šarafa gori da je drže i onda se ono ozada dodatno učvrsti sa ova 4 šarafa. Šajbe idu sa obe strane, i ovdje i tek onda ova matica sa kapom. Međutim mi je nismo montirali iz razloga što nismo koristili ove tvorničke utore za visinu, pa eto i televizor je mrvicu previsok, tako da ovo neće moći iskoristiti, ali nikad se ne zna, možda u budućnosti se nešto promijeni. Za sad će biti ovako kako jeste.